and welcome to my channel. Today we are on episode number 6. So first of all, I really want to take this time to say thank you, and I appreciate all the feedback, all the input that you guys have been giving me, and it's been definitely, I feel the love, guys. I feel the love and I really appreciate it. Guys, I think I'm too excited. Okay, let's do this again. Shakubabwira murakoze cyane abantu bose bankosoye mu zindi ma video kubera ko byamfashije gukora izindi, byamfashije kumenya Kinyarwanda neza, kwiyongera Kinyarwanda cyanjye, kwiyongeza Kinyarwanda cyanjye. Umunsi ni episode ya gatandatu, so we're on episode number 6 and we're gonna go straight into it. Imigani y'Ikinyarwanda, reka twige Kinyarwanda. Guys, if you think I'm not gonna make mistakes, please, that is not what I am saying. I am saying, you know, I am improving. That's what I'm saying, because I can feel the difference. I'm not gonna lie, from when I did the first episode to now, my Kinyarwanda is a lot more liquid. Not liquid, but not liquid in the sense as in your liquid in the sense that it's flowing. It's flowing like water. It's more fluid. Whereas before it was very edgy, like but now it's a lot more fluid and it's quicker to think of things in Kinyarwanda. So I really appreciate all you guys and all your help and so forth. Niko tutangira. Umugani ya mbere. Uwanze guhingira inyoni yiyicisha inzara. Uwanze guhingira inyoni yiyicisha inzara. Ariko hano bishaka kukubwira ni utahinga, bishobora kuba izo nyoni bashobora kujya ahandi hantu, wowe uzaguma butyo, uzakwicisha inzara. Nibyo bishaka kuvuga. Mu Cyongereza haranditse he who sows reaps. Yego, ni bimwe. Umugani ya kabiri. Uzarama aritonda. Uzarama aritonda. Hano bari kutubwira umuntu ushaka kuba igihe kirekire aritonda. Ni umuntu uritonda, abaho neza, arya neza, ntabwo akunda kunywa ibiyoga, afite umunezero mu muzima ye, kubera ko azi ko azamera igihe kirekire. Niyo mpamvu ari kwitonda, ari kureba ku buzima ye, ari kureba ku muzima ye. Mu Cyongereza baranditse who wishes to ride far spares his horse. Mu Cyongereza bivuga umuntu ushaka kugenda kure aritonda ku farashi ye. Okay. Umugani ya gatatu. Agapfundikiye gitera amatsiko. Agapfundikiye gitera amatsiko. Hano bari kutubwira ibintu bipfundikiye, ibintu ntabwo ushobora kubona bitera amatsiko, kubera ko bishobora kuba warangije akazi, watashye mu rugo, wasanze ibiryo bihishije ku meza, ariko ntabwo uzi ibintu batetse, kubera ko ibiryo biri mu gasorere. Niyo mpamvu ushaka kumenya ibintu ibiryo biri mu isorori, niyo mpamvu ufite amatsiko kumenya ibintu
biri mu isorori urabaza ibintu biri kuhumura neza ni biki, barakubwira akapfundikiye kiteramatsiko. Mu cyongereza baranditse simplicity is the best policy. Ibintu byoroshye biri neza. Okay, uyu munsi agiye vuba. Ubugani ya kane, aho ujishe igisabo ntuhatere ibuye. Aho uyishe igisabo ntuhatere ibuye. Kera mu Rwanda abantu bose bafite igisabo kubera ko ni hariya udandukanya amacunda na amavuta y'inka. Iyo mavuta y'inka hari igihe uteka n'amavuta y'inka, ukoresha iyo mavuta y'inka ushobora kuyitekesha, ushobora kuyishyira mu misatsi, ushobora kwisiga n'ibintu gutyo. Amacunda urayinywa n'amata na grace ifite, na grace n'amavuta ifite, yego ni amata n'amavuta ifite. Urahanika iyo gisabo ahantu gutyo itameneka, kubera ko imenetse ni ikintu catastrophe, n'indi histoire ndende. Yego n'indi histoire ndende, ni umeneka iyo gisabo n'indi histoire ndende. Me iyo gisabo hari impamvu iri turayifata neza kubera ko iraduha amata, iraduha amavuta y'inka. Twebwe ka ureba mu Rwanda twebwe nabwo dufite ibintu by'ibivuta cyane, nabwo dufite ibintu coconuts na bivuta ya palm oil nabwo tuyifite akenshi hariya. Donc niyo mpamvu nge ntekereza amavuta y'inka ni ikintu special, ni ikintu ugomba kwitonda, ugomba kubaha. Niyo mpamvu iyo gisabo ugomba kubaha. Ni gutyo barakubwira nutere ibuye ahantu ubika igisabo yawe. Bishaka kukubwira nutere ibuye ahantu ushyira ibintu ukunda. Mu cyongereza baranditse you should never bite the hand that feeds you. Nturume iganza ikurishije, nturume iganza iguha ibiryo. Umugani ya kane, ihene mbi ntuyizirikaho iyawe. Ihene mbi ntuyizirikaho iyawe. Hano batukubwira ko ugomba kureba abantu, ugomba gufata attention abantu ugenda nabo, kubera ko abantu ugenda nabo ku influence, baragusigaho. I don't know, like it will influence you. Your company influences you. Hari ikintu bavuga mu cyongereza, you're the average of the 5 people that you hang around the most. So that's the point. So obviously if you hang around with a bad crowd and you're the average of 5, so the average of that is you. Or if you're hanging around with a good crowd, the average of that is you. So yeah, so that's what it means. Ugomba gufata attention abantu ugenda nawo. Mu cyongereza baranditse bad company leads to trouble. Ding 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 bingo. That's what I said. Yeah. Nibyo navuze mu Kinyarwanda. Ni byose y'uyu munsi. Thank you so much for tuning in today. So that was all for today, and as always, thank you so much for tuning in. And if you feel like I have said certain things wrong or certain things were out of term, please drop the comments below. If the accent, if the
what's the word, the pronunciation wasn't that great, please drop it below. And if you wish to see any other videos or you have any other video ideas, I would love to hear them. Just send me an email or follow me on my social handlings and message me there. So what else did I want to tell you guys? Have you seen the bloopers yet? What did you guys think? Let me know of what you thought of the bloopers. To be honest, I'm not gonna lie, like this episode, I don't think there's really much in. There's not bloopers in it. There is bloopers, but there's not enough for a blooper episode. And also check out the Kinyarwanda music videos with English subtitles. Somewhere is the playlist here. Ooh. As always, have a positive and blessed week ahead, and I will see you in my next video. Ciao.